Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa afdalis salati wa atammis taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna bi karamika ya rabb ilman ya rabbal alamin. Jarinya na umusta pinangadji ha lima bayaun in kahalan sin pagtanya halaw sin kubur hati niya amin kahalan sin manusia halaw sin pakubulan niya nasabot ta sin in pagtanyahon sin munkar iban sin nakir amuna in jasad iban sin nyawalihan niya sarta kiyabay ta isab sin in pagtanya bukon napupuk daynoon halaw sin kubul sadya sumagawa hisiw-siw in mapatay sibu dahi kakubul siya iban sindi makaun na kasin binatang masunog na kamaabu pangkit lamud dayadto hapagtanya salta wayruun mahunit pa Allah subhanahu wa ta'ala salta kiyabay ta maawon in pagtanya iban sin pag-adab halaw sin kubul maawon in parasumpatan sin nyawalihan iban sin jasad hakantaan jumato in pagtanya in pag-asuko iban sin makananam in manusia atawa in bardusa sin kasiksaan halaw sin kubul iban sin mga sin ni'mat karayawan ha mga sila amuin bariman bihayaon mari kita papangadjian amuin sumunod kaniya amuna in pagbuhi halaw sin pagkubulan panagnaan na sin adlaw qiyamah al-ba'thu min al-qubur amuin pagbuhi sinta umiyamatay wa mimma yajibu al-i'tiqad wa mimma yajibu al-iman bihi wa i'tiqaduhu al-ba'th min al-qubur dan ha mga wajib parat sayahon sin kita gawon halaw sin pakatayan sin aw in pagbuhi hapwa sin kamatay wal ba'thu huwa ibaratu an ikhraj ajsad al mauta ba'da jam' al ajza' al asliyah min al qubur in hati law nasin ba'd siyana in pagpagwa sinbaran sinta umiyamatay hapuas sin amuin katipun sin tingian niya kata sin original sin kari asali tingian niya tu tingian sin pamaranan niya ay hati niya in pag-iyanon buhiun hapuasin kamatay pakuwaon in manusia day hakamatay niya puas sin tipunon in katan sin part sin manusia amuin natatagak-tagak niya to atau nalumulungo na naabangkit na hibalik pagkainatag na in hibalik amuin original niya
amin original. Artinya biasa pantun ko ini on sa original dia yun. Dia nasin nasabut dun ini wal murad bil asliyah hiya allati min sya'niha al baqa'u min awwal al umr ila akhirih. In bagian law na amin original amin asli kari asali siana in amin kumakkal siya tumatap siya rin panagnaan sin pamumulan harap pakai napusan. Atau biar nasa pa sa mga kukuta ini on saan bi maharuhol do amin pagkatutupan niya kung original in asli amu yaw na mao niyo kata ibalik ila akhir fil ghalib ha amin kamawmuhan walau qutti'at qabla mautihi bi khilaf allati laysa min sya'niha dhalik kadh-dhufr wasy'ar mathalan. Hati-hati misan pa siya pag-utol-utol nga before siya mapatay. Ibalik ka ito pagkain na tagna. Ibalik pagkain na tagna. Amura, imbiya mga kukuno mga asli niya. Biya mga si mga bugog amuin nagkautod at inabuko na yung original. Bago yung kari asali. Kayfiyatul ba'ath. Biya diin in pagbuhi halong sin pagbubulan. Bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kayfiyatul ba'ath. Biya tarang kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang biya diin in pagbuhi ang pagbubulan. Sabda niya ma bainan nafkhataini arba'un thumma yunzilullahu minas sama'i ma'a fayanbutuna kama yunbitul baqalu laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahida. Ha antara launa sin paghuyop sin sang kakala kapatan wala siya betul ini magkapatan sa kamao magkapatan tahon matampal atau wala siya but panguling kapatan arba'un thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'a ang panapaturulan sin Allah Ta'ala na atas langit tubig hati na paulanan fayanbutuna kama yanbutul baqlu tumubo na imano siya pakanya biya sin katubo sinamoy pagyanong biyo laysa minal insani shay illa yabla wayruun hangsulang hamano siya makapit malaikat in mahalog kataan at ining kataan si pamaranan si mano siya mahalog malawa illa yabla illa azman wahida malaikan in hamuk buku malaikan wa huwa ajbudz dhann amulan pagtawag ng ajbudz dhann in ajbudz dhann ini amuin buku daini hawa sinigot taini amin yung pagyan ajbudz dhann at ini amur ini makapit ka in katanya to malawak amo yun in makapit sa amo yun in patubuon magbalik ka wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah daydoon law naha amun ajbud dhan yaun pabalikon yung piyapanjari haadlaw qiyamah in hadith jawaita Imam Bukhari wa Muslim fal insanu idha wudi'a fi qabrihi akalatil ard jasadahu illa ajbad dhanbi minhu in manusia apabila hikabutan na papakubulan niya kaulun na sin lupa in pamaranan niya malaikat amurin ajbad dhanb ini thumma yu'idu Allahu al-ajsada 'inda ba'thihi ang panahi pabalik sin Allah Ta'ala in pamaranan niya hawak ko siya buhiun
Wa yajibu 'alal mu'min al-mukallaf syar'an i'tiqadu dzalik. Serta wajib tiap-tiap beriman mukallaf amin kewajiban in subaisia kumaha kada ini. Wa yajib i'tiqad anna al-jism alladhi yu'ad huwa al-jismul awwal. Serta in wajib taparat sayahu amin hibalik ka tu sin Allah Ta'ala amura in barang ta ini bukun siya gantian in hibalik sin Allah Ta'ala magbalik ka tu amura in barang ta ini bihayaun bukun kita gantian sin barang doain amu yan in wajib taparat sayahun. Firman sin Allah Subhanahu wa ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'id, suratul Anbiya. Biya law nasin katagna namu hapanagnaan sing kapapanjari kanila ibalik namu biya sing kair tagnayan. Amin kahatin ibalik. Nu'id ibalik in pamaranan tayo ni amin bihayaun paamuin ka di asalin niya misan pa siya mahal. Firman sin Allah Ta'ala kama bada'akum ta'udu biya sin katagna kanyo magbalik na isang kamu. Walihada qala aktharu ahli al-ilm anna dharrat al-jism tan'adimu bil kulliyah. Asabab yan launa in kamatauran sin mga ulama na mayta in katan sin amin tini sin pamaranan ta ini at ini malawak to tanadimu bil kulliyah mawaitu thumma yu'iduhu Allah Ta'ala min al-adam am panahibalik sin Allah Ta'ala magbalik dain hakaway hatinya in kita ini mawai itu dari asal ini amun nabi kasibik-sibik amun makapit kadir ajbuddan kama bada'akum ta'udun. Law isabsit kaybana anna al-jisma la tan'adim 'aynuhu bal yufarriqu Allahu ajza'ahu bihaythu la yabqa fihi jawharan fardani 'ala al-ittisal. Law isab sin kaibanan ulama ini mga explanation na si mga ulama. Law sin kaibanan malawa to hawain. At ini mabiya sin kainatag na wayro. Law isab sin kaibanan di. At ini pagkain pamaranan ta ini ha teori sin kaibanan ulama naon siya ring hajawhar fard aman perkala sibik-sibik tini di kakitaan amin pagyanon tahapanagnaan sin pangadyan ta amu intingi andi na matingi jawharul fard pagyanon ingkatan ini hatinya makanan malawa bukan malawa sa makanan kaniya pakaniya sehingga wairun launa hambuuk amin karya salimion natimu makanat siya kata sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan kana qablakum rabasahu Allahu malan faqala li nabiyyihi li baniyyihi lama hudira hamu kusuk sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anak kau na rin kaniyo tinimpa pamaita niya mga sahabat niya hamu kusuk nakauna rin kaniyo ini pagitaan sin qudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin gaus ni sin inkatan amu in makasun pagkudrat iradat niya manuhay kaniya hamu kusuk nakauna rin kaniyo
dihilan siya sin Allah Ta'ala pangalta mataud. Nagbin siya ha mga anak niya hawak tuman siya hanaja sakaratal maut in aginiya. Abin kuntu lakum qalu khairan abin. In kaunan kolong na nakaunan rin kanyo ama maraya. Qala fa inni lam a'mala khairan qat. Sumagawa wayroon tuod ako nakahinang karayawan. Misal tiyo-tiyo. Laong sin hamuk tao ini. Amin tiyo gila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamuk usuk nakauna dengkato, nakauna rin mga sahabat. In kaunan niya taurayahan sumagawa nagbin siya waktu man siya hanajak sakaratal maut namaita na siya mga anak niya wayroon udlaw na nahinang ku karayawan pa Allah Ta'ala. So impaminmin niya biha ini qala fa inni lam a'mal khairan qat fa idza muttu fa ahriquni. Apabila lang na ako mapatay sunugan niyo ako. Thumma sahaquni thumma dharuni fi yawmin 'asifin. Ampan niyo ako lang nakanat-kanatan. Sunugan niyo ako kanat-kanatan pa. Papaliran niyo ako lang nahahangin. Supaya ako magka-kanat-kanat. Aminin paminmin niya anak niya. Fafa'alu ang panahinang si mga anak niya in paminniya. Hati niya, pagpatay ka niya, siulog ang pasipyaparahangin in abuyat. Bago fafa'alu fajama'ahu Allah azza wa jalla. Ang panasiatipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya nahinang na siya kabu hasab sin gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala tipon siya nagbalik. Ang pasya suko faqala ma hamalaka ala hada. Ang pasya suko ululaw na nahinang ululaw na insabab hangkan mo nahinang yadto. Unuin sabab maita kau nagpasunog ka anak mo ang pagkampamupiyaw papalit hangin in pamaranan mo in amo sin pamaranan mo in sabong sin tao ini makhafatuka hangkan kaya tulong na hinang sa karna sin mabuwa ako kay mo. Amo ining kajahil, amo ining kaawam. Hasawab sin kaawam niya ang pagdali sin mga ulama kaibanan. Pagdali si mga ulama amin tao awam magpagkapamong sin bukun marayaw nadihilan siya udhur sin Allah Ta'ala. So mga kaawam niya yadto di siya dihilan udhur mga syari mangadji. Hakaawam niya nakapamong siya bihadto magpasunog impangan niya rin na siya kakausan sin Allah Ta'ala hanggang magbalik. So hiyapok siya si Allah Ta'ala ang pasaya aso may takmunan nila. In jawab niya makhafatuka hasabab long nasinbuga ko kayo fatalaqahu birahmati hatatkala ma bihatu insabong sintawiyat tu buka kaniya biyak siya sin Allah Ta'ala sin ulum sin rahmat biasud siya sin Allah Ta'ala sun amo iniin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Wa hadha al-khilaf al-madhkur hati niya inasabot tayo doon abiya khilaf sin mga ulama yadto law sin kaybanan malawa na tuod law isab sin kaybanan di na malawa tuod sumawa magkakanat-kanat in mga kataan sin amuin pamaranan niya on pagkatili-tili in yadto law na
aw deng mga aw na exempted kaniya. Wala nakalamod dahil dito in mga kanabihan. Al-an la yashmilu anbiya alaihim assalam fa innal arda la ta'kulu ajsadahum. Sawab law na sawab in ginlupaan di kaulun sin di kaulun in pamaranan nila. Wala tabliha ittifaqa. Sa di sila mahalo in kanabihan. Ittifaq in katan ulama in kanabihan haram halupa in kaulun in pamaranan nila. Fa'an Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sabunna tuud in Allah subhanahu wa ta'ala hiaram halupa in kaulun niya in pamaranan sin kanabihan. Hati ni wala nakalamud hawaita kiawaita takaina sin malawa matunaw in pamaranan sin kata. Demikian da isap hakiwaita sin syara' wala da isap nakalamud in amin kiawaita sin syara' annal arda la ta'kulu ajsadahu sindi kaulun sin lupa in pamaranan niya biya na sin mga syuhada mga tao nagkasyahid hapag atubangan iban sin satru hisiw pa wal muadzinin iwan sin mga magbabang masya Allah suway magpupuyag yung magbabang lamod din nga mga rikaw nun sin lupa amuin mga magbabang ang kanalong sin mga ulama in pagbang paglulumba-lumbaan sabab dakulain darajat niha adlaw qiyam biya na sitin lamud di kaulun sin lupa in pamaranan sin magbaba ihtisaba sumakawa ang in pagba hakar na sin Allah pagba hakar na sin pag-iman niya hakar na sin kumawa siya sin pahala bagaman din pagbang sin ang katao murah-murahan insyaallah lamod siya rin nga mga rikaulun sin lupa hinasiw pa wal ulama'ul amilin iwan sin mga kaulamaan amuin himihinang sin pangadji nila ini bukon makunit parad sayaw sabab sin masa mataud na biyahe on nagjato pagkakitaan ta mga social media nagkalungkad ing kungol sin mga bukon pilang gatos tahon na nawapat sumakawa masi in pamaranan nila sa aw dahil sa pagkakitaan tapag patay naman bukon pila adlaw ra mahalo na yan. Wa hamalatul Qur'anil mulazimina litilawatihi al-amilina bima fihi iwan sin mga sila amuin huffaz amuin nakahafal sin Qur'an serta daran biawas daran nagre-review serta hihinang inda akan sin Qur'an lamud da isab dain ha mga di kaulun sin lupa manjari launa wala rubbama sa'ala ba'du su'ala kalau maka pangasubuin kaibanan limada najid ba'du ajsadi syuhada qad tahallalat maita ang kaibanan nagkasahid habang atunsin kita ang kaibanan
nagkasyahid, nag-atubang naman sin satro, so mga kakitaan tayo pamaranan nila nahalo na isa. May kanbeta tarong Henry kaulong sin lupa. Aminin pangasul. So lang na yung jawab, anna syahada amrun la ya'lamu haqiqatahu illa Allah. In pagkasyahid, pakarajaan wayroon makaingat sin hakikat niya, malainkan tuputin Allah Ta'ala. Fanahnu nahkum ala kulli mu'minin qatala fi ma'rakatin diddul kuffari annahu syahid. In kita hukumun ta ingkatan sin bariman nawapat hapag atubangan iwan sin satru sin insya syahid. Sebab amin hukumun tahadjain kita sin dua matata. Innama nahkumu bil zawahir, lalu si mga ulama. Wallahu yatawalla sarair. Amra in mahukum sin kita mamunuin na kakatampal kay kita ta. Dahil sebab yan, apabila takakitaanin tao nag-atubang iwan sin satru hakarna sin Allah, mahukum tayo siya syahid. Syahid lang na hikuan yan. Adabu, wallahu a'lam biniyatihi wa amalihi. Adapun tuput Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat sin niat niya iwan sin kakahinang niya. Thumma inna syahadata darajat. Salta in amin magkasyahid yaon, bukon siya hamuk darajat na. Sumagawa mataud level, mataud darajat. Bukon hamuk darajat da siya. Ba'duha afdalu min ba'd. In kaibanan mas labi indayaw ring kakaibanan. Lianna al-mu'minin yatafawatuna fil iman. Sabab yung mga mu'min, yung mga bariman, magdumaing-dumaing yung pag-iman niya. Bukon hang kasing. Biha. Biha dasan sinamin magsambahayang kita yaw na. Amin magsambahayang kita ini, sibo kita hasa-asapan. Nagtatadta. Sartain kita, alhamdulillah. Pangayon ta pa Allah Ta'ala, pagmani sa sibo kita niyo kita, kataan, karna Allah. In sambahayang na to. At tinahukumon tabihan to kata, hakikita sin kita. Kaya tatampalan sin kita. In kita kataan nagsasambahayang. Sumagawa, hasapan ini kataan, bukon sibuin pahala niya. Bukon. Aw na nakaka sin katimukan sin sambahayang, sin pahala sin sambahayang, aw na tunga-tunga, aw na 1/4, aw to wayroon. Sumakawa, sibo kita kataan nakapuasin kawajiban. Sa upama, si mambayang kita kataan maghrib. In maghrib yan to nakapuas kita kataan sin kawajiban, di na kita tanya sin Allah Ta'ala, may takawala si mambayang. Ubus na. Sabab, nakasambayang na kita. Sumakawa, in pahala, halawin sin sambayang tayad to, amiyat to in asubuhon kita. May takulang in pahala sin sambayang. Narainin. Tumaudin pahala sinangkat ako depende ha khusyu' niya. Ang kalong al-khusyu' ruh salat. In khusyu' nyawalihan si sambahayan. Bangun in khusyu' mo, hati ni amin concentrate mo sambahayan mo yaon, amyatin dihilan pahala. Bagday nga panagnaan sabil pagkahinap mo sa sin sambahayang mo. Pikilan mo yat to halong sin sambahayang mo kung gimua, amuyat tintong basan sin sambahayang mo. Amyatin pahala. Sa apabila naman paghulog mo naman takbir, nalawa magtuin pikilan mo halong sin sambahayang,
amrain mahasil mubakuluin amuin kaya konsentritan mo lang sa sambahayan. Kalau ingin khusyuk nyawalihan si sambahayan. Sabab yan ingkatan sin magsambahayan darajat na isa. Bukon simin pahala niya. Biada isang sinda ini. In mga tao magkasyahid darajat. Bukon sibuin darajat nila. In mga bariman darajat. Bukon sibuin darajat nila. Biada. Wal khulasa fa innal amr tawqifi. Faman warada nassun min asy-syari' bi anna al-ardha la tukal jasadu i'tiqadna dhalik wa fawwadna amr al-ahad ila Allah ta'ala. Hati ni ingkatan ini tawqifi. Hati sin tawqifi ini biaita sin syara'. Wairun panglamud-lamud sin kita namaita kanil. Biaita sin syara' katu in hikuan ya undi kaulung sin lupa in jasad niya. In yadto amura. Nagparat saya na kita. Adapun in amuin hakikat bang maita kita tanyaun kiaun dah ya tulad na perkala tahan hibung sultan Allah Ta'ala in mahal ka namarat saya kita sin Allah Ta'ala na maita salta bang amuin kita ta kiaun in yadto was perkala na kita wairun na pamusul tahayat. Bagus. Kullu ma'aun in pagbuhi. Wa yakunu ihya'uhum ba'da nafkhati as-sur ats-tsaniyah. Ma'aun in ba'ath in pagbuhi dengan pagkubulan habu asin pagtuyok sing sangkakala hahikarwa. Haitsu yaqumu min dhulum. Ang na sila hatinya magbangun na sila kata. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru alla yub'athu. Nag-angan-angan lang ng mga sila kafir ang hindi magparat sa Allah Ta'ala. Ba't di na sila muhimon magbalik? Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Qul bala wa rabbi, pamungan kanila ya Muhammad di latub'athunna buhi untuk kamu sin Allah Ta'ala magbalik. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, ampana kamu baitan sin Allah Ta'ala babunuin na hinang niyo. Tidak menipagtanya. Kamu mga kafir, nag-angan-angan kamu, ba't di na kamu buhiun na kamu sin Allah Ta'ala magbalik. Sa tahipakita niyo, bangunin na hinang niyo. Ikatan, dahil nga panagdahan sin kamu, hindi usabil pa kayo napusan. Yan na si bakas na pangadjitan. Hipat niya tak nakatu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhalika 'ala Allah yasir. In mga ramikyan yan tukatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala maluhay. Kinabaitaan kinatunsin Allah Ta'ala. In parkala pagbuhi sin taong yamatay bukon mahunit kaniya. Sibu da nalanyap natunaw in pamaratan sin manusia. Pialid sin hangin siulog na abubangkit. Inna dhalika 'ala Allah yasir. In iyan hafarman sin Allah maluhay. Wan nusyur huwa ibaratun an takamuli ikhraju ajsadihim aw bagian nusyur aw nasabbut hayni an-nashar. In-nashar amo na matipun na ingkatan sin amo na pulak-palik ang gauta sin kita. Sabab lang na liannahum ba'da dhalika yantashirun. Sabab ba'asin
Firman sin Allah Ta'ala, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Hati dia nashar amunain mapun na ingkatan sin pamaranan sin kita. Hati na matibu. Pag-ubusin pagbuhi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato dahil hamyawa dahil kamatay amunain pagyan al-hashar. Hati ni amunain pagtipon. Parang mahsyar lang sin kita. Yaumul hashar. Dahil mga wajib sin kita parat saya amuin pagtawag sin kita as-sam'iyat. Dahil mga kiyabayta sin Quran iwan sin hadith wairuun panud sin akal sin kita mag baita kaniya nag-isbat kaniya al-ba'ath pagbuhi na yung kamatay pag-ubos al-hashar amo na in puno na ingkatan manusia dahil nga papubulan niya pag-ubos si mabuhi harap madto papagyanon parang mahsyar wal hasharu ibaratun an suqil khalaiq jami'an ila al mawqif in pagyanong hashar hantang siya amuin pagpun hakatan mano siya pahamuk lugal hamuk bubutangan وهو المحل الذي يقفون فيه من أرض المقدس المبدلة التي لم يعص فيها أحد ربه أمنا لونا إن تمت أم إن تتندغن سنكتان تمت محامل ليا مقدس ملانو تمت سدسي المبدلة أم إن جيانتي أنا تمت جيانتي أنا allati lam ya'si fiha ahadun rabbu am in tampat wairun kapag maksiatan misan wairun kapag maksiatan sin hangkat au patuhan niya hati ni tampat am in pagyaron parang mahsyar ini tampat gianti am in bukon na am tampat na ini yakantian na wairun law na kapag maksiatan sin hangkat au ringkat angkan na siyang yanan tampat sutsi mahamul li farman sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar surah Ibrahim haadlaw yan farman sin Allah ta'ala tubaddalu al-ardu amri maqiyamah yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu gantian na law na ingin lupaan ini bukun na ingin lupaan gigigan tawi hayaw was samawat iman sin langit ada gantian wa barazu lillahi alwahid alqahhar salta in kita tumampal na kita kataan matupa Tuhan tak amuin sangat kawasa manglunggu kato tani amuin menghukum kato tani wa yaqifuna fiha al-fasl al-qada sal ta'ti minuk kita raidun parang mahsyar yaun amunain paghukum papakania wal 'ard 'ala Allah wa waznul a'mal iban pagtimbang sing kakahinang wa ardul mahsyar ardul bayda kal fiddah salta in ardul mahsyar ini amin parang mahsyar pagtawag sin kita in siya ini putih lupa putih biya siya law na silver in bayta muttasi'atul jawanib maluag pa pakid hati niya wairoon na biya sa pagkakitaan kakahoy-kahoyan qa'an safsafa maluag la tara fiha iwajan wala amta wairoon kakitaan mo rairoon namun lupa nabingkok-bingkok biya nagbulubak-lubak wairoon level siya kakaan amin parang mahsyar
bagus. Daing day sa hawajib sin kita parat sayahu. Amunain sambil mga binatang buhiun day sa Allah Ta'ala. Buhiun serta dihashar day sa tipurun day sa. Wala farqa fil hashr baina man yujazi wa man la yujazi. Taydilaw na hapagtipon paparang mahsyar ini, wayron pagbiddaan din sila tumbasan, iban sindi tumbasan. Tipulon sila kataan. Kalbahaim al-wuhush. Biya nasin mga binatang mangungutkot, iban sin pukul mangungutkot. Idil kul yuhsyar, ingkatan ini tipulon ha parang mahsyar. Wa ila dhalik dhahaba al-muhaqqiqun. Salta mo iniin papanausin mga ulama. Kaya baita Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu hadith la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqad lisyati al-jalha min asyati al-qarna. Hadith nasabut ini lilahi Imam Nawawi amin lawna hi uli ni uratuun in kapatut madtu patag kapatut kaniya haadlaw qiyamah. Amu in nakawa mu kapatut sinhang katao bukun kaymo haadlaw qiyamah fa sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hibalik murakaniya hatta yuqada lisyatil jalha sambil amuin kami wairun tanong kumawa da siya sin kapatut niya rin ito hamuin kaming takatanong nakatanong kaniya bihan in paguli sin kapatut hati niya biya diinin manusia misan pa in binatang amuin bukun hakapatut niya nananong nagutkot haadlaw kiamat kawaon na sinamog binatang niyaon in kapatut niya rito hanggang hamog ay hati niya biya diin na in manusia di makakawasing kapatut pagkaniya bihan lauhi Imam Nawawi hada tasrib hashr al-bahaim yawm al-qiyamah in inilaw na tughila tuud in hadith ini tughila tuud sin in mga binatang buhiun sila salta tipunon sila parang mahsyar adlaw qiyamah wa i'adatiha yawm al-qiyamah kama yu'adu ahli at-taklif min al-adamiyyin hibalik sila tipunon sila biasin kabalik biasin katipon sin mga awin biakato manusia wairun piagbiddaan wa kama yu'adu al-atfal biaday sab sin kabalik sin kabata-bata si mga bata-bata iban si mga taway akal mga rasopa mga rupang wa man lam tablughu ad-da'wa iban si mga manusia wala kaya pasampayan sin dawa tipunon day sab dito parang mahsyar. Wa ala hadha tadaharat dalail fil Quran was sunnah. Nah ini lang na mataon in dalil dalam sin Quran iban sin sunnat hatungod sin mga ini sin in mga kabinatang-binatangan hibalik pakabuhi biana sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idhal wuhush hushirat suratul takwir apabila law na in mga binatang hushirat hati na tipunon na sila pagasing kainatag tipunon na sila parang mahsyar ay hati niya wa idha warada lafdha syara' apabila hikabaita sin syara' walam yamtani ijra'ihi ala zahirihi aqal wala syara' wajib hamluhu ala zahirihi ay hati niya apabila hikabaita na sin syara' salta bukunda siya mustahil di siya mustahilun sin akkal pagyan mustahil akkal ini amin di kaunun sin akkal yaon ba't inyaon di kakausan sin Allah Ta'ala biya na sinagitan
ingkatan sin amuin makasud pagkudrat sin iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan ini bukun siya mustahil, bukun siya amuin di manjari amuin takwilan supaya siya kawaun hakatampalan niya biana sin ini launa tipunun in mga sila binatang bukun bagus na Allah Ta'ala bukun pagkabita sin syara suway kahakaroon biyahe laong sin mga ulama bukun syara walaysa min syartil hashr wal i'adah fil qiyamah al mujaza in amuin tipunun parang mahsyar bukun syarat in subay hadja tungbasan inya unaw na tungbasan sin marayaw subay hihasyar subay buhiyod sa tipunun paparang mahsyar inya undi di na bukun sa inkatan sibu na tungbasan pamangiwan si marayaw iban sindi sin binatang tipunun yadto kataan amo ini kahawan sin syara sa taon kay manan mga ulama amo hadjalaw na in tipunun parang mahsyar in mga sila tutungbasan sibu da mangiwan si marayaw amo rayad ada pun niat tu qaul da'if wa amma saqat laro na ini hendak mga masalah saqat amin mga tao pakpak mga batak-batak pakpak wa huwa man kharaja qabla tamami waqtil hamal amuin mga batak-batak wala pajimukuk in pagburus kaniya wala pajimukuk in pagburus laong si mga ulama in ini aun siya lilayan in lam tunfakh fihi ruh apabila in batak-batak yang burus wala pa siya huyup kaniya in nyawalihan niya fakasairil ajsam allati la ruha fiha in siya yadto sibu in siya iban sing kaymanan mga baran amin wayron nyawalihan niya hati nabi ada si mga binatang way kahoy sibu sila to kata yung mga kahoy wa in nufikhat fihi ruh bang isab kabutagan na siya sinyawalihan fayuhsyar wa yasiru inda dukhulil jannah ka ahliha fil jamali wa qul in sila ini tipunun si hadlaw kiamat salta biada in hantang ni hati na biada kato kataan daing naman halanjang iwan hati na sibu na kita kataan basta siya kabutangan na sinyawalihan murah-murahan patubtubon na tulun na ini bang manisa papagbarakatong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ipagadyan na tulun ini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.